मोरे की कल्चरल कॉम्प्लेक्स अथुब मतम द सेंगल लगनी हाइना बॉर्डर टाउन असिगी नुमिनी की खोंगसता मिनिस्टर एल जयकुमारना फोंदोक्रे सुंसिनब स्टेट गवर्नमेंट असना एमएलए सिंह याननब सत्पति तोहनी की हाइना बीजेपी मनु प्रदेश की हानि की प्रेसिडेंट सावना फोंदोक्रे नब्सा की सिंह फंगंदब की मतांग द मणिपुर हाई कोर्ट न लिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एफपीएस एजेंट को मंगादा समोन था अमसुंग कुट्राहुम दो सुबह एन हजारी अमसुंग डॉक्टर एन टोमी स्टेट लेवल पोलो टूर्नामेंट नसी की मपाल कांगजेबुंग थौरे नसी हानब मैच द मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब सीना ईस्टर्न स्पोर्टिंग क्लब को पांजल तरेन अहुंदा माइती बपीखरे मैं खुरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ नी आई के थौसोम हौजे पुंजा से फावगी मरुब पाउसिंग म्याम द पिजरी नुमिनी की यंगसिन खोंगसत हेल्थ अमसुंग आरएन कल्चर मिनिस्टर एल जयकुमारना मोरे हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर अमदी टाउन असिद सानबा थौरांग तौरिबा कल्चरल कॉम्प्लेक्स की फिवम यंगसिन खरे ngaraandagi haukiba खोंगसत asina टाउन asida mamangi lainga की मतमदगी सानबा थौरांग तोरमलबा मोरे कल्चरल कॉम्प्लेक्स की कंपाउंड यंगसिलबा मतुंग अथुबा मतमदा संगनबा होनरगनि हाइना मिनिस्टरना फोंदोखी महांगना फोंदोखिबदा कॉम्प्लेक्स असगी परी अरीरोम चावबा लम असि सेंगतना थंबना एनक्रोसर सिंगना लम खोपसिलकपगी ममी ताबना अथुबा मतमदा लाइंगा की अफंगबा फंदगी सेंगनबा होनगनि कॉम्प्लेक्स असगी मनुंग सन्ना गेस्ट हाउस मिनी लाइब्रेरी मिनी म्यूजियम अमदी ऑडिटोरियम सानबा थौरांग यावरी हाइखी खोंगचत असकी मखा तोना ngasi टाउन असकी हॉस्पिटल अमदी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की फिवम यांगसिन की मोरे पीएचसी की ओइनदी मौंग मरिल ताना अमदी पीएचसी असिदा आयुष की लाइंग मपुंग फाना सथरम लबसु मोरे हॉस्पिटल दी मेडिकल इक्विपमेंट नतना मैन पावर वाट पर थेंगरकी हॉस्पिटल असकी एक्सरे मशीन यादबना पोर्टेबल मशीन सिजिनरबा अमदी ऑपरेशन तौबदा सिजिनबा बॉयलेस मशीन यादबना वाब मायुंगरी मसीगी मथक्ता डॉक्टर नर्स की क्वार्टर मतिक साना लेतबा अमदी फेंसिंग तौदबना हुरान सिंची हेंकले हाइना हॉस्पिटल की स्टाफ सिंगना फोंदोरखी फिल्म मसीगी मतांगदा अथुबा मतमदा हॉस्पिटल असगी संगदबा याद्रबा बेसिक रिक्वायरमेंट सिंग अथुबा मतमदा मेंखदबा होनगनि हाइना मिनिस्टरना थाजबा पिरमखी लोइनना मोरे पीएचसी की कैंपस दा फूड सेफ्टी की लैबोरेटरी अमा साननबा ngasi मफम यंगसिनखी फूड सेफ्टी एक्ट चनरगलबनिना टाउन असी बॉर्डर ओइबना म्यांमार रोमतिक पुसिलकपा साना थनबा पोलम सिंगी क्वालिटी निंगथिना खंगदोकपा मथौ ताबना खोंगथांग असिसु तंगाई फदि हाइना मांगना मखा ताकी खोंगसत अदुदा कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए एल रामेश्वर हेल्थ सर्विसेज सेक्रेटरी सुमन सिंह अमदी डायरेक्टर डॉक्टर के राजोसु सरुयाखी नाकल मरोमदा क्वाथा प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर असी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो ओनखटलगनि हाइना मिनिस्टर न थाजब पीखरे क्वाथा पीएचसी असी गवर्नमेंट की वर्क्स प्रोग्राम दा हापतुना लेरे थबक असी पाइकटपदा संगदबा सेनफम खुदिंगमा काइथोक्तुना लेरे लोइनना क्वाथा कुलगी महिरोलदगी लेरकलबा सनबी सिंह अदु योखतुना थमनबगीदमक कुल अदुदा कल्चरल साइड अमा सेंगोलगनि हाइना मिनिस्टरना मखाताना थाजब पीखी मोरे मनुंगदा ख्वादिक हेन फंक्शनल ओरिबा अमसुंग अखोगी आयुष की हाइजबा तारे आयुर्वेदिक की मधुकी ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पीब जगह ने तो मसे याम फजन मोंग तान तोरमी बट तोबददी होय मतंग मतुंग चानब मखल की स्ट्रक्चर अमा पीबा पर तंगाई फटब लेरे ना हाइबदो को फेल तोवे मत अपग्रेड तोबा हाइबताई दे अदुगे इरोइना नंगासी हम नंगाइबा मना सेगी सेम कॉम्प्लेक्स की मनाक सिरे मोरे की सेगी कोई बाउंड्री द लेबा मखल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से मसीदी मपालमदी पुसलगा दो मखल की चानब चिंजाक मसी पोचिंग से फूड सेफ्टी मदुगी डिपार्टमेंट ने येंजिलबा मतुंगदा मदु सेफ ओइरे न हारकांदा अखोगी मणिपुर की अमसुंग इंडिया की प्रजासिंग थाजिनबा मदुगी तमक सिदा कोई ऑफिस में हांगना बहाबगी ngasi जकोई लमसी यामाक तौरे हाबि आरे ngasi nungthil pung ama makhairom tarakpa matamda imphal dagi more tamna lakpa gari ama taramatoi suba asam rifles ki KLP check post ki kilometer amarom saraga leiba new mongjang village manakta accident thokpadagi mioi manga soktuna more hospital da pukhat khre kodong thiba thodok aduda soklaba mioi sing adudi more ward number 8 ki MD Sadam sahi kuntaruk apokpa MD Abdul Kalam sengmaijin mamang laikai dagi Laisram Santo sahi kunipa apokpa L Ibungo thangmaiban hizam dewan laikai dagi W Rakesh sahi kuntaret apokpa W Jugin Wabgai hiangamdagi L Thongamba sahi kunmanga apokpa L Inausa masung sanam santrok tagi Kaisam Romeo sahi kunipani
सोलबसिंगी मरक्तगी कैसाम रोमियो खरतीना सोकपतगी इम्फाल की हॉस्पिटल में पुखत्रे हाइरी हिनमसिंगी मतंगदा मोरे पुलिस न केस अमा लखोत्खिबा खलना कुदोंगतिबा थोकलिबा मारुति वैन SK 0174784 सु लखोत्खरे हाइरी Liberate College NSS Unit 1 amsung 2 no sintra ngasi college asigi multi-purpose hall da blood donation campaign pangthokre haina serola mada hairakli loinena laliba November 9 da blood donation camp ama mok pangtholagani haina serola sina makatari sungsinaba BJP ki government asi kaikhigani ki bedigi MLA singi yana naba satpadi government asina the honing di haina union minister oiramba BJP Manipur Pradesh ke hanagi president TS Saubana phongdokre वहां से ngasi BJP Manipur Pradesh की Law and Legal Affairs विभाग न सिंधुना BJP ऑफिस दा पांगतोखिबा सेमिनार अमदा TS सावना फोंदोखिबनी Legal Perspective of Good Governance है हिरम दा पांगतोखिबा सेमिनार अदुदा TS सावना मखाताना फोंदोखिबदा BJP गवर्नमेंट लाकपदगी करप्शन हंथरे अदुबु मनुंग हंजिनबा सिंगी मफम सिंगददी सेंग अमसुंग ग्यास सिलेंडर फंगदबगी अवाबा हौजिक फावबा मायोगनरी हाइना पेंदबा फोंदोखि Manipur के मिनिस्टर नौथोन बिरेन की लुसिंग मखादा पाइखलक्पा थौरांग सिंथानिंगाइनी अदुबु सिंग द सलो हाइबा खलावगलोइना सिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पोलम सिंग निंगथिन यहोलबदी हेना नुंगाइगनी हाइखि गुड गवर्नेंस लेहनगे हारबदी गवर्नमेंट असुना लाइरा इनाकुन बत्थीदना थोंग मानहन बसंगी लोइना डेवलपमेंट लाइहनबा करप्शन के सांग हंथनबा मथौ ताबा पोलम खुदिमक लाइरा बसिंगदा फंगहलबदी गुड गवर्नेंस की वहान थोक सुंगनी हाइखि BJP Manipur Pradesh के तोंगान तोंगान बा थौमी कयाना सरुक याखिबा थौरमदा द एडवोकेट CS मोमन सिंह अमसुंग डॉक्टर CS नरेंद्र सिंह ना रिसोर्स पर्सन ओइना सरुक यादना लीगल पर्सपेक्टिव्स ऑफ गुड गवर्नेंस अमसुंग द रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन लिबर्टी हाइबा हिरमदा मथंगसिना वा nganki Jing Pang de Wang de Bin Jing Xie Ti Ji Bo Pang de Pang de Yi Ba. Ari ni zhong bu ma gan ni bu ga xian de public distribution wa yao de. 很多这产业空的阳台不知道，有个么都不可能说呀。经济咯在哪里？我这里为nice。经碰到了中道的呢，也碰到了不雅的呢，我都能可以洗澡。那个呀，바로 이만가 저희 우리 자문이 수레 하여는 지의 발전을 비하면 알고 있는 매를 방에 브라이드 방에 손들 민후미 주여 머리니 주여 봐. All political party की मिफम से मिनिस्टर नाउथोना बिरेना लुसिंगदना माके सेक्रेटरीता पांगथोखरे मिफम अदुदा इंडिया गवर्नमेंट अबदि NSN IM अनि की मरक्ता पांगथोखलिबा पिस्टो कमरी लेना लेरिबा मणिपुर के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की मतंगदा लुक्का कुपना खनकी से मिनिस्टर ना हाई स्टेट गवर्नमेंट लमदम सिगी मियाम की इहुल सोक थबक तौरोई लोइना ngमखै गांगनबा मतम सुपदा लेबलि हाइना सेरोलमदा खंगहलगली nganang se minister secretary ta se minister and beren na share logdana all age pension phangli basingi pension ki senpham mayum da thinana pa masong maduga mari laina bank ki thousal singi mata da review meeting ama pangthokre review meeting adu da ahal oraba pensioner sing adugi laifam dagi kilometer 35 ki manung da laiba bank ki branch ama da makoi ki account sing laiba taragadi makoi ki mari laina bank aduna piriba senpham adu line lokthok saba yana bagi da rupee card sing pigadabani haina akanba period lokhi हरिबा रुपे कार्ड असे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मथंग थागे नवंबर 13 फावबदा पेंशनर सिंगी युमथोंग खुदिंगदा यहोल लगनी हाइरी बैंक अमसोंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अहलोरबा पेंशनर सिंग अदुगी हांगलिबा बैंक अकाउंट सिंग अदु मसा मसाना लेरिबा खुल सिंग अदुदा लैतबा तारगति मतौ करमना मकोइदा पीकिबा सेनफम सिंग अदु लौथोकपा याहनगदगी हाइबा अदु खंगनगदबनी हाइना सुवारेब लौखी रिव्यू मीटिंग अदुदा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अवांगबो न्यूमाई चीफ सेक्रेटरी आर रासमी Principal Secretary Planning Binit Joshi, Principal Secretary Finance Vivek Kumar Diwangan, Commissioner Social Welfare S. Dilip Singh, Director Social Welfare Jacinta Lazarus, Additional Director IT and Devenamadi Bank Kayagi Official Singh Saruk Yaki. असम की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा खुंदारिबा मणिपुरी सिंगे समाज अमदि सेल तुंगी फिबम फगनबा सेंखिबा मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल अमुखना हिंगनबा होनगनि हाइना असम की मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवालना फोंदोखरे वफम असे मणिपुर असेंबली की स्पीकर युमनाम खेमचान सिंहना अखनन हौखिबा अक्टोबर की कुंतरेता असम की कोनुंग दिसपुर दा लैबा मिनिस्टर सेक्रेटरी सर्बानंद सोनोवाल गु उनबा मदा फोंदोखिबनी
Unabadu Lusing Banina, Housing Relief Awang Nopok Lamdam Gi political scenario Gi Mata the Kumna Kanaki, Speaker Y. Kamsana, Assam the Kundari Manipuri Singna, Tangnariba socio-economic problem Sing Amadi, Sakot Toranga, Sota Horiba, Kaya Singasi, Mankat Pagamnaba Manipur Development Council, Hinganduna, Tabak Tonanaba Madi, Mapangal Labour Council, Henbina Basang, Minister Taksin Ki. Pabung Iboyama Memorial Trust na Sindana Tonazum Iboyama na Lekidabki Hanba Sahigi Common Thoram Nupilal Complex da Pangtokre State Asigi Isu Kuding Makta Mangzil Tana Mayong Yarama Mioi Asibu Ikai Kumnabut Poina Ngasigi Ningsing Thoramasi Pangtokani Haina Pabung Iboyama Memorial Trust Keep Convener PS Devana Paumi Singh Fongdoki Hadak Dimapurda Interlocutor RN Raviga Nagat National Political Group MNPZ Taruka Closed door the Satakiba meeting it home, Yaring the Bapongdok Laduna, Nagaland, Manipur, Assam, the Arasal da Council Lama Sangani Hina Pau, Amatari, Basina Suboy Badi, Kanglo Masel Gimarta, Sound Amuna Batolakani Hina Devana, Nunangba, Pongdoki. Sign Tonabud the Kari Yauriga Habase, Miam Hanjan Lauba, Miam demand Torgazunga Sipa, Pongdokana lady. Masih yamna laibak thibani maduna maram organda Manipur gi ngamkhai kaibe yaba Manipur gi laiminari ba kanglu furu mayam chingje kaina ba yaba adugumba hijan agenda amata yawba yaro habsi akoi ahamda strongly ai thamjaningi akoi gi north east ki Nagaland Manipur Mizoram Assam punjal laganda council lama thamgani yana akoi tariba wafam che masi chumba targa di madudi akoi na yaba sungam ngam hajaningi Lamdam Sigi Miyamna, father of social worker, Haina Toidokna Sakang Naramba, Tonazum Iboyama Lakitabi, Han Mining Thoram, Educational Guide Center, Sigama in Associate Pangtoki, Center Sigisang the Pangtok Sing Thoram Asida, Mioikayana Sarok Yaduna, Lakidraba, Losing Basiki Mitamda, Kai Kumnaba, Utki. Department of Horticulture and Soil Conservation and Asining Tamgi Marumarang Lomi Singh the Yantokre. Horticulture and Soil Conservation Minister Tonazam Siang Komarna Lomi Singna Lorok Loeraba Matunda Maru Lobigi Hainabi Tambi Haina Fil Tokre. Horticulture and Soil Conservation Department Sindana Kongham Patalaiba Department as a farmers training hall Pangtoki Batoram Aduka Mari Renana. Minister Tonazam Siang Komarna High Nasi Department in Makati Piri Tamgi Marumarang say state as a Yapun Lomi Singi Oina Pibanate. Kangalaba Lomi Singi Oina Puna hectare Saunga covered town of Bahona Torangi, Tungda Department Asina, Lomi Singda Marumarang Marang kind of people Gamnaba Tokaiba budget Chamter Honage Haiki. Department of Piriba Mating Amari Lomi Singna Mahimarong Tabal or Maru Lokpagi Hainabi Tambirabadi, State Asida Marumarang Watpaki Kutong Sada Lady Basi Kokpa Gamgani Haina Fondoki, Nasi Ningtangi Maru Adu, Singi District Tareja Puna District Tranitoki Lomi Singda, Kobi, Kaminasinba. Tilhau Tarbuz Amadi Hawaii Taraki Maru Singh Yentoki. Department of Agriculture Rose of Horticulture Marumang, people can have Pramajina, Koi Matangi, Thailand, the Koi cannot harvest over, Koi Makan keeping Tambasi Hanabish as Manipur late. She quite a good made this wages. And the Koi Pidi Marumang Krasna Labor, Koi Pramamiamsina, Koi Moina Grotto was Hoi Mangal P. Harris. Tanaga, you talk never, Matan Zagi Maka Tana, because the Pizatona, Matan Zagi Tamdale. She never was a queen of Manipur problem days. Permasing also come in Marubozo, Tarbuza Marubozo, Kaima Simborozo, some quite high with the other Pambi Credi, a quick star loan about the Patana, Tambi Ragadi, a quick ship problem should they ITA copyright Amazon cybercrime mata the nomi awareness workshop amangasi Pangtokre. Awareness workshop adu Manipur Technical University Department of Computer Science and Tech Engineering na sinduna Tagiel Laiba University asi auditorium da Pangtokibani. Aware workshop asi maruwaina University asi mahiro ibadi oza singda makoi gi maruiba file sing ngaktuna thamba ngamhana bagi pandam da Pangtokpani. Ngasigi awareness workshop adu da computer amadi network security threat sing maruwaina identity theft, credit card fraud, online banking, phishing scams, email hoax, hacking attack, amadi social engineering na singba kaya asidagi karamna ngaktok kadagi habigi matanda takpi tambiki.
ngasi ki tharam atu ki ayuk ki session da Center for Development of Advanced Computing Kolkata da ki lakhiba kausik maitina cyber security and cyber forensic haiba hiram asida powerful presentation pi ki loina nunthil ki session da LMS Law College ki lecturer sapam Dilip na ITA ki matang da maru oiba wafam kaya thamdana saru yakhiba mahiro amadi oza singi puning singsin ki loina Manipur Police ki DSP zone na lenga ka sigi cyber crime cell division na lawriba thodang singi matang da wafam kaya thamki Asingmagidi in terms of technicality khataginate all general candidates loin kana kanne basigeze akoina sina ahan ba series ne haita su matung ta da su sigi series se continue to gane ba ngasigi pangthok jai je in collaboration with CDEC Kolkata gani matung ta su atopa institutes atopa professor mayam ga su khana nai na raga akoi makhata na series makhata na samta jarakhi Congenital heart disease CSD haibadi pokpadagi thamoi da ahoba makul loinarak labi Bisnupur district ki sahi 73 ki nupi masa amabu Sky Hospital na open heart surgery sungtau tautana 36 mm septal occluder devices inaduna ahobam adu mai pana mention kre haina serola mada hairakli manga suba panchayat election da oinam kendra ki togul ward number 2 da mai palaba hana congress ki active member oiramba Toksom Ziban amdi mahake workers sani romna BJP da songlak pada taram da okre opagi taramado BJP oina mandal na sindana pangthokhi bani October gi tang tareta pangthokhiba manga suba general panchayat mikhalda mai palaba kaksing district jila parishad member singa si wasak lokhiba loina For Singmai Jila Parishad Purisabam Jitienbu Adheksa Oina Khankre Deputy Commissioner Kaksingi Officer Pangthok Jila Parishad Member Sing Wasak Lobi Amasung Adheksa Khanpigi Mikhal Pangthok Pada Taubalgi DCL Nabakishor IAS na DC Kaksingi SARS Pubagalonina ROG SARS Puduna Pangthoki Haukiba October 30 pangtokhiba General Panchayat election da mito pradhan ani yauna punna mire kulumdoi karakhiba si taraina lawdi haina kanglai pa students association gi serola man hairakli asigumba luraba tanpham asida pali bilaga kasina case amadi miyam da thajaba piki wafam sing AC Nipandiki Hauraga AC Kudingmak Yelhomi Singi said reserve Tokotabani Amasung electoral roll gi mitop Singi Ming Loktokatabani Haiba Wapamadu Atu Matamda Tabak to Ontorok Trabadi Lopasinakan Mabong the Kongsang Sangsil Lagani Haina section Wat Tamlak Pakalina Mire Kulumdo Atubu case in a Matam Supakioina boycott Togani Amasung Makogi Tabak Tholums Kudingmakta Lopasinakan Maming Sangan Haina Serolsina Makatarakli Lomi Singi Yaipa Thorang ki the state of the central government a Paikaliva scheme Singi Matang the Wakal Taminabagi Thoram among a seat Tobal the Pangtokre, Tobal Mela Ground Community Hall the Pangtokiva Thoramat, the Minister Tes Radis Sham High, Lomi Singa Makoy Yaipa Thorang ki the government a Paikaliva scheme Singa Si, Kanaba, Lona Bohanabagadabani, Lonana government ki Maki de Gasu, Lomi Singi, Saukatnaba, Tabak Thoram Sing left on a Paikat Kanhina Minister Natazava Piki. Handak Manipur da cyclone Moran amaram oiraka mahi marong kaya amang ata thokan khibigi matang da Lilong Kendragi Farmers Club singoiba khananenabigi mifam amang asi pangthokre haina Lilong Karampat Local Farmers Club ki LKLFC gi serola man hairi mifam aduda amang ata thokraba lokpham gi compensation pibinaba amadi KCC WCC Fish Farm Mudra Loan sing kopinaba government taksin ba wafam khanaki haina serola sina makhatari Matang swasta break malusage break ki matungda napsagi sing panghandabagi matangda Manipur High Court na Lilong Assembly Constituency ki fair price of agent ni fumangada samon thakibagi pau amadi Manipur amasung malangi tongan I pau sing puduna halaksage impact news puming tadun review break matungda mayam amukan taram no sari balatina sigi makada ba pau mayam da pijari National Food Security ki makada phangpham thokpa sing Manipur ki biyam da ningtina panghandabagi matangda Manipur High Court Thakiba PIL amag mari lena Lilong Assembly Constituency ki APS agent ni phumanga da corner samon thakre PIL adu National Food Security Act Development Coordinating Committee Lilong Advisor Abdul Jabbar na thakibani loina PIL asigi hearing ahum lak satharaba matungda Lilong Assembly Constituency ki APS agent ni phumanga da samon thakibani
ngasi Manipur Press Club ta paumis ko unaba amada coordinating committee lilongi chief advisor Abdul Jabbar na haikibada Manipur da ayaba mafam da nafsa gi makada phangdaba seng sing ningthina pangan nabagi damak PIL adu thakibani PIL asi thadringai da field study oina Lilong Assembly constituency da tawki loinana Lilong Assembly constituency da leiba nafsa gi card holder singa unarba matungda somnagi thamagi seng khaktamak piram khibani haiki haukiba sahi lesini taratar ki September thada ki haukiba field study adu ki report matungina inkomja lesini taratar ki November tha khaktamak miyam da seng piram ki atuba adubu hariba tha adu natana seng amata piram khidabani amaromda mari lenaba singda satna tijeluba matamda Manipur da nafsa sanabe hobadagi Lilong Assembly constituency ke wina godown dagi sing leptana sing thoki be report panglaki bani haina Abdul Jabbar na phongdoki loinana Manipur gi leiriba atopa Assembly constituency sing da so National Food Security Act Development Coordinating Committee Lilong na field study tawba horagani haina Abdul Jabbar na phongdoki ba loinana nafsagi niyam matung ina lepham thokpa grievance redressal committee ningthina mathok tawba ngamdaba maramna seng phangdabi wakat kaya asi loisinba ngamdabi ge soba mami tari haiki redressal officer chidadi leiraga kananu orimu haibasidi masak khangakta aduga state food commission sigi mathau si sungtau toramdaba supply officer sida ko application lam thai RTI da cheng ko ta pi gharam sung pi delivery check taw matamda throughout the year leptan cheng pi ki haibagi document si ai da pange machine maram oiraga ai khoina 15 days house to house salaga अखोनी अवेयरनेस प्रोग्राम से पांथोगा अखोनी रिपोर्ट लौब मतमदा कार होल्डर सिंगसिना अखोई चेंग फंगदे हाइबगी डिक्लेरेशन से मसा मसाई डिक्लेरेशन से कोऑर्डिनेट कमिटी से तो सबमिट तौरब मतुंगदा अखोई वकत से यावरगा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा PIL नंबर 20 ऑफ 2017 से अखोना मूव तौरकपनी हम Delhi da mahiroi lup na thaba matana maram sadana thabal sinba madi pangthokpa da thingba thamne haina Manipur Students Faith Association Delhi na thadrok paselo lamada khangalakli Government Dance College asitna college asiki open year auditorium da Nomi Students Career Promotion Program ma pangthokre Development of Art and Culture ki makhada leriba Dance College asida tamliba mahiroi singi damak pangthokliba anirak suba promotion program asida punna nupi masa mahiroi ani nupa masa mahiroi ani gi solo dance amadi nupi masa mahiroi tarana saba group dance ama su utki ngasi ki promotion program adu maroina solo gi oina mangla saran amasung puri dance atalika darshan amasung krishna nartan famhai jagoi goranga rupa barnan amadi tanchap pareng lakti ki hariba dance presentation sing asi utki Government Dance College gi head of office Dharmadas Sarmana ngasi pangtholiba promotion program asina mahiroi singi tungi punsida mai pakwa professional dancer mo irang nabagi ahanba lambi ama yatpi nabagi damakta pangthokpani haiki mahangna makha taraduna mahiroi singna class manungda makoi syllabus atuta yumpham oraga sum laibagi mathakta mahiroi singbo mimang thokna performance pihanduna makoi gi wakalda dancer mo oibagi sabsaba wakalon lehna bagi wakalonda pangthokpani haiki कोर्स लोरगा थोखर मतमदा national gi level da international level da professional dancer mo oiraknabagi koina khitang moida makhong sombi bai tare prescribed syllabus ma gak sum taraga follow taraga tambasiga noida tarega suda smaina sum program noi gi solo performance noida target taraga noi gi career se semnabuni ha kan moina honabagi jangse triple time 4 times hekta henggal laga moise ayuktagi numitang ho saba thabu khangdagai honabagi keno suma akone uwa fange aduna dance taunagi platform suma piraga mogi potential mogi talent se identify tawraga stage gi akiba leitaba asada confidence hapaga mi atoba atoba mayam gi mapal gi adagi manung gi orga mayam se thengnaruba ngamnabagi platform ma sagatpani Tamil Nadu headquarters ke Eklavya Model Residential School samjana recurring fund Kaitharakta badagi haukiba October 35 gi school thong lon kiba se Manipur laikhana hayeng October 9 gi ahing nongyai dike horga pungni punipan phawagi manungda school asige normal class athanaba thorang dragati Zeliaurung Students Union Manipur ZSUM na makhal makha kyai khongchang sing sangsilagani haina serola mada phongdoragli Impact TV na media partner oiba Iron Bowl production ki Manipuri feature film inakta lairingai ngasa yupung tara taba matamda Palace compound oiba MSFDS hold the premiere show utkre ngasi ki tharamatu da Art and Culture ki director Dr. K Susila na se guest film for Manipur ki chairman Mangol Zao Samjay Sabam na president amadi film maker amasung cultural activist Ningthauza Lansa amasung cine actors guild ki vice president Ningthauza Jai Bidyana cast of honor ina sarwyaki
इनाक्ता लेरिंग हाइबा मणिपुरी फीचर फिल्म असिदा मरु ओइबा सक्तम लांगलिबा सिंगदी काइकू सोमा राहुल नर्मदा रेड्डी देवितानी अदुगा फिल्म असि प्रोड्यूसरना लंबामयुम प्रेमचान लोइनना डायरेक्टरना मनोरंजन लोंगजमनी संदा कोई चीफ गेस्ट इबेमल द फोन तौर हंगदबदसु लेखाई मता हिमालय मोय मादी सिदा All India Students Federation Manipur State Council AISF-MS की ऑफिस द पांगथोकिबा मिफमना हौजी AISF-MS की प्रेसिडेंट ओरिबा कोंबो सेकोंदगी नोंथोनबम सनाहल प्रेसिडेंट की फमदगी सस्पेंड तौरे हाइना सेरो लमदा खंगहलकली नुपा अमा सिग्निंगाई उबा मोंगदा मसागी युमदा थौरी यान्दुना सिरमले लैखिद्रबा नुपादु तांगमैबन युमनाम लेकाई सेराव सिंखोंदगी हामोम विनोद सही कुंतरुक अपोप लैखिद्रबा कुमारनी लैखिद्रबा विनोद की हक्सांग अदु माकी युमगी ममांग थंगबा नाकलदा हेंदोक्तुना लैबा अनेम साइजिंदा फीमदा यान्दुना लैरमखिबनी अनेम मफमदा थौरी यानबना लैखिद्रबा की मकोंग अदु कौंसिललगा लैरमी अमसोंग मफम अदुदा लंफेल पुलिस की पर्सनल सिंग लोइनना फोरेंसिक एक्सपर्ट सिंग लाक्तुना यंगसिनखी थौदोक मरी लेना लंफेल पुलिस केस लौखत्रे इमुंग मनुंगदगी फंगबा पाउदा लैखिद्रबा विनोद की मनेना नुंथिल पुंग अहुमलोम ताबा मतमदा इसिंग याबा चंगलकपदा विनोद थौरी यान्दुना लेरम थेंगनरखिबनी हाइरी खुदक्ता मनेना चेंथोरक्तना युमलोनबसिंगदा पाउ पीबदगी इमुंग मनुंगी मियोयसिंग अमसुंग पुलिसता पाउ पीखिबनी हाइरी लैखिद्रबा विनोद सही असigi जुन थादा मयुम पानबदा गारी लोइनना DM कॉलेज नाकंदा नुंग लेंगोय योदना सेल तान मियोयनी महांगना थौरी यानखिबा मतमदा इमुंग मनुंगी मियोयसिंग साकोबा म सथोखिबदगी युम मदुदा कनामता लैखिरि हाइरी तरे सुबह पे कमीशन की डिमांड का मरी लेना होकी अक्टोबर 15 एम्प्लॉयीज की मास कैजुअल लिव लौबदा डिपार्टमेंट खुदिमकना मसागी मथौनी हक तांजबनी खंगना सरुक याबीबगते मणिपुर गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज फेडरेशन सेरोल अमदा एम्प्लॉयी खुदिमकपु थागतपा फोंदोरकली नकल मरोमदा मियाम की गाइफनबा खंदुना मथौ अमा ओइना पांगथोकसबा मियोय मंगाबु थबक्तिक सस्पेंड तौबा से मरम सादबा अमनी हाइना फेडरेशन असिना लौबगा लोइना एम्प्लॉयीज सिंगना हाइजबदा लैंगागसिन ताबीद्रबदी पीखिबा नुमित मसिंगी ममांगदा तोंगान तोंगानबा अकनम खोंजंग कया लाउथोकलगनी हाइना सेरोलसिना मखा तारकली उरिपो कुमंथेम लेकाइदगी हरिदास तोंजमदा मोंगसांगै मखा लेकाइदा लेबा ओलेस होमदा साना थनबा पोलम सिंग टेंगबांग पीखरे टेंगबांग पोलम अदु महाकी लेखिद्रबा ममा तोंजम असंगबीगी लेखिदबगी मापालक सुबा सहीगी निंगसिंग थोरोंगा मरी लेना पीखिबनी हौजे सानबगी पाउदा कुंथ्रा होम देसुबा एन हजारी अमसुंग डॉक्टर एन टोमी स्टेट लेवल पोलो टूर्नामेंट ngasiदगी मपाल कांगसैमुगदा पांगथोकपा हौख्रे टूर्नामेंट असि ngasi सानखिबा अहानबा मैच अदुदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब सीना ईस्टर्न स्पोर्टिंग क्लब नोंगमैबुंगो पांजन तरेट अहुमदा माइतिबा पीखी मैच असिदा माइ पाक्रबा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब सी गी सानरोय KS दिनेश ना पांजल अहुम आई खाबना पांजल अनि अदुगा एस बाइकिंग अमदी एस अरुण कुमार अनि ना पांजल अममम सनखी मैच असिदा माइथि होरबा ईस्टर्न स्पोर्टिंग क्लब नोंगमैबुंगी पांजल अहुम अदुना ए कैमेरून पांजल अनि अमदी एल लमयान बना पांजल अम सनखी टूर्नामेंट असि हौदोपके थरम अदुदा मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमसुंग यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर के कमिश्नर एस दिलीप IAS मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन के सीनियर एडवाइजर डॉक्टर KSS सरजीत अमदी लेखिद्रबा डॉक्टर एन तोबी के मसानपी डॉक्टर मोनिका नाउरेम का लोइना एसोसिएशन असि की मसक नारबा मेयोय कयाना सरुक याखी मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन असिंदना ngasiदगी पांगथोकपा हौखिबा पोलो टूर्नामेंट असिदा पोलो टीम कुनिपान सरुक यारी हयेंग सानगदबा अहान मैचता KNMM राइडिंग स्कूल A अमदी खुराई पोलो क्लब B गा अनिसुबा मैचतना नबुलमपाल पोलो क्लब अमसुंग थांगमैबन यूथ पोलो क्लब का अहुमसुबा मैचतना टेंथा पोलो क्लब अमदी सिंखै हुनबा पोलो क्लब A गा लंबा तौनरगनी लेकिन मतलब ओबा प्लेयर संगीत लगा स्टेट पोलो तब अब संगारा स्टेट पोलो टूर्नामेंट से ही मतलब ओबा प्लेयर की अपना प्लेयर संगीत लगा इंटरनेशनल लेवल ला कोई संगाई फेस्टिवल करना तो सारा रखता वो दिना टूर्नामेंट की जो सिदाटे अंदर या तभी तौरत दी है तो के रही ताकि रही पोलो है पर मसाला सी अंदर या ये मतलब रिसीविंग मतलब ना संगम दबे या दी मदी
warning tanda ya di hai papatanga loina India na yumbu oiduna sathariba under 17 FIFA World Cup ta India ke bhon sinduna saru yakiba Manipur gi sanore nipan gi mama mapa singda ngasi neroka football club na kodolpot tamkhri sangakon bazar da leba neroka ge sanglen da pangtok ki basa batharama mada kodolpot sing adu khusina ki bani tharamadu da sanore nipan gi mama mapa singda Sony gi TV set abamam tamki loinana team India ge oina ahan ba international goal san kiba sanore section ki mama mapada refrigerator amasung washing machine sukudol tamki thalamadu neroka FC ki president Dr. Thangsam Davali football club ki vice president Kaisam Rameswar amasung football club asiki donor L Saratsu Saruyaki yam tungai pa pau mana mo ko pagi under 17 gi World Cup sanabi gi ba Manipur ki player Nipan lu menung datere na mari musu under 19 ge selection pangya se pauta jare madu ke damta mu ke pagi parents in bom ka sona congratulations ai jare ko mai kai dagi to atopa player amago hapsin dana Manipur ki player Nipan di mo under 19 ge damta training iba ho re du ga makata na ama 19 ge qualifying round sana bagi edu stage lai re pau pang jare duna amuka joana so parents in bom na congratulations hai jari du makata na anan jinsi mai pak pa du ba yamna mai pak pa pro player mo idna bharat ki niche korapon su Manipur ki niche korapon Sub Junior Girls National Football Championship ta Manipur quarter final sangkre ngasi wangsing dalai ba Kodongpopi Sports Complex sana ki ba championship asigi nipan suba league match amada Manipur ki sanaroi and Priyanka na match asigi kulhum doi niputaret humdra nipan marpu amadi marpu taret suba minute singda panjal manga aduga S Linda Kom na match ki yakani thoi humdra taret marpu ni thoi amasung marputra suba minute singda panjal mari sanduna Himachal Pradesh pu panjal mapan amada maiti ba piki tournament asita ki mapan tokraba Himachal Pradesh ke matangar ba panjal aduna match asiki taruk suba minata Riya Sharma na sanki sathari ba tournament asiki mapan suba liktana Delhi na Madhya Pradesh pu panjal ani sinada tara suba likta Orissa na Rajasthan ba wayam na laksa na panjal tara sinada aduga tara mathai suba liktana Chandigarh na Uttar Pradesh pu panjal manga sinada maiti ba piki All India Football Federation ki miyeng makada All Manipur Football Association asindana ngasi tege hockey ba football championship asida tongan ba All India gi state sing digi lakpa team kunma thoina saruk yari championship asiki hayeng sanagada batara nitoi suba likta West Bengal amadi Mizoram ga tarahum doi suba liktana Uttarakhand amasung Bihar ga tara mari suba liktana Maharashtra amadi Kerala anina lamba tongnaragani Thangsam Birasandra amadi Maipakpi Memorial kunithoi suba nupagi Winners Cup ta Rising Athletic Union Laring mam laikai quarter final sangkre home and away basis sa thari ba tournament asiki ngasi DSA ukrul gi team ama oriba Yarakok United FC na yumbu oiduna kurai konsam laikai gi harabungda Imphal East ki team ama oriba Rising Athletic Union Laring mam laikai na away team ama oina sanaki ba match athuda mayuk nariba team animak panjal ani ni sanaduna match asi draw oikhrabasu home and away basis ta match ani sanakraba matung Rising Athletic Union Laring bam laikai na panjal manga aduga Yarakok United FC na panjal mari sanki ngasigi match asida Yarakok United FC gi sanaroi Thangun Ruiba amadi S Benison ani na panjal amamam aduga Rising Athletic Union gi sanaroi Y Rajesh amasung N Laibak Saw ani na panjal amamam ga sanki All Manipur Football Association gi miyeng makada pangthok liba football tournament asida Manipur gi tongan ba district singda sanaki ba Super League ta winner oikraba team tara mathoi na saruk yari hayeng chathariba football tournament asigi makhata ba match ani sanaragani India na yubu oiduna December mari dagi mapan phauba Kerala gi Alap Pujada pangthokadariba Asian Classic Sub Junior Junior Senior amasung Masters Poly Team Championship 2017 da Indian team da saruk yanaba gi damak Sub Junior Boys da Swaram Sunil Singh Junior Women da Lakshmi Ningthaujam Laimiyum Pusparani Devi Senior Women da TS Bidyarani Devi
Laisram Memoli Devi, Naurem Babita Devi, O Kalpana Amasung, Reserve Oina, Senior Women the Laisram Pusparani Bo, India Powerlifting Federation, Kalakli Haina, All Manipur Powerlifting Association, Serolamada, Kangalakli. Anisuba Asian Combat Games 2017 ngasi Guwahati ki Nehru Stadium da hokre. Combat Games asi Martial Arts Association asi SCA amasung School Games Association India ni napuna kusam naraga sinduna pangthokpani. SCA gi leibak kaya ge sanore singna Kung Fu, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Jeet Judo da singba Martial Arts ki masana singda atho ehen tanagani. Games asi ki ngasi gi aho banumita pangthokhiba Jeet Kundo masana da Tennyson Arubam S. Kennedy, P. Mangnamjau semi-final sangkre. Games asiki kickboxing masana su India team na gold medal nipan phangmangam kre. State level Masters Athletics Championship ngasidagi Kumal Lampak Men Stadium da sana bahokre. Ngasi ahobo nimita sana ki basahi yang kai mangagi matak talaiba nupi samag Nupigi 100 meter race ta M Kiran amadi TS Memsa ni ahan masung ani suba position ta ki bakalona sahi yang kai gi matak talaibi Nupigi 100 meter race ta na N Vidyapati na ahan ba duga M Padmana ani suba position ta ki sahi humpugi matak talaiba Nupagi 100 meter race ta S Thambal na ahan ba duga TS Mohar amadi MD Khairuddin ani suba amasung humsu position ta ki sahi humbudragi matak talaiba Nupagi discuss throw da S Momba amadi CS iboton ani na ahan masung ani suba position ta ki bakalona sahi humpumagi matak talaiba nupagi discuss throw dana S Gojendro na ahan amadi TS Biren ani suba position ta bangam ki Ad hoc Committee of Masters Athletic Association Manipur ki makada chathriba championship asida nupagi sanaroi samag humdra amadi nupigi sanaroi samag kuntra punna sanaroi sahumna tongan ba athletics ki masana tarama pada saru gyari hayeng championship asigi makata ba masana sing sanaragani Arabada bulletin asigi headlines amhuna miyamda thamsigi More ki cultural complex athu matam da sengkal lagani haina border town asigi numini ni ke khongsatta Minister L. Kumar na phongdokre Sungsin aba state government asina MLA sing yanana basatpati tahoning di haina BJP Manipur Pradesh ki hanagi president saubana phongdokre Napsa ke sing pangandabagi matangda Manipur High Court na Lilong Assembly Constituency ke APS agent ni pumangada Samon Thakre. Amasung kunthawam doi suba N Hazare amasung Dr. N Tombi State Level Polo Tournament ngasidagi mapal kangse pung dahokre ngasigi ahanba match ta Manipur Police Sports Club Sina Eastern Sporting Club of Panjat Maret ahunda maitiba pikre.